Ronaldo ngomi PSR mampalbo Maroko, watidaham gomi lo sabatu Brazil ro, swatid danuntu do ketawa jani, seakan-akan gom doh dua wati akrab mudohom re, la Messi ke, nawa orang lolos akasengadin malun di Belanda de nasib gomi wali dingena. Wati jani, rencana nah peare, hone ola dole dim sando vea bungan pa peare nih. Lolos sih la Messi re, berarti lolos rau nah ore, karena tiswara nami dua ticaru nampak bare dirah bedom ore re final re nah la Messi guni karena au si akeke empa abba piala dunia nami kai terakhir kau la Messi la buru jago kau si nah la buru bawa Bau kan ikan baju karena dura. Madrid dela Neymar ampo den kau kasanga dina ama sidire war la lo do main bei na piti muram bonto kodai kasih ade ke iha podda nasib siare ne banaho ay nampana main bei piti muram bonto re ni do bunga iha fikina Seandainya Cristiano Ronaldo kau singgomi PSR di Maroko, aku dirubang gomi nih defense gomi nangangon ya kan gomi, bampaan gomi mebona. so dip siampa anahuni Akrab dua mre. akrab ni tidak mungkin ho kau so dip siare nah jamin PSR la Odaro, Christian tidak bau kau kan dede. siap ya rewati dim ka oni ngampaan de ni hampa badoh seram pa di lapangan karena iha podam pa asyang gahi ke ba fans na horau ni Tio pre Elina Babau Elina. spoda kain tilo am kalau sa eli ede karena nah labosia ke sama-sama pemain profesional painggahin di jimba serak sabay ku inho ake ando Belanda ke desia lalo pamdalu go ak sangat dinde lenga dohon makalaire go mena ni nalai la bonahu ke kalau nahu ke tilo aku kecewakan timku karena tim ke lebih penting daripada dandai nahu penting sindai nahu naseram poi tim nahu baru na do ke ore kay ma fans di nahu karena nahu ke selain ganteng nahu ke pemain terbaik dunia akela Messi kang gambi jenggo kang gambi sasongo tiwara mulai perampo India wa ore ni baru jak sasongor jenggo reni Cristiano Ronaldo na soding gomi pernah nggak gomi panatain bunga deka paamu bani. so di bau pusiara mancawae ampom so di nahu ke kasoding gomiku ti pernak si panatai hampa ba pocu pa biasa hampa pocu ni wara waktu ndaira lo sake pocu nahu ke kuasai deka pemain lawan bola re na ejar nawan nahu saled di au ka pocu cula poak